Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Mulamtu yatika mu program tika. Amni tata zeman metika zan hada. Man metika zan espoir, man metika motivation. Pa aluanzani ato j'aime te vidéo ti al apartau amna matika jam te vidéo ti. Aitivitaze manova commentaire aqui zani modo tietika ile video sa aula aina za tietika wesa tika amanaga nena tika ande wesa kawi tantaze na ndal tamni balo Israel tamni voka Israel inza bachana ndal talwa zani ul mieza kama ndimanantu na Moussa alayhi salam nawe Moise o Moussa teneluma ampompno fazendo beijões zava ilay zava karaza zay zava nistamni boko Israel mesmo como manampaniriana Moussa tia Moussa ni moesaka amne tomtika ozani manampaniriana Moussa tenena ampompno zay zava ilay kaza dizo zava zenice faz zava tsanandalo andarek na vnistanura eu am l'âge de 20 ans. Tanura âge de 20 ans na Moussa alayhi salam ailaza ta Moussa ba angatauza ampumpu bawe mpanankarena anisanu mpanankarena yuzan hata tambi le Moussa alayhi salam nriska nek tomtika iznila tam tomtika we nistanura na kiraiga zewe mitadi anakarena. Nambayan Allah subhanahu wa ta'ala ka Moussa blanam nazma izmatien halakarina 20 ans izmulatano yo sa 20 ans isfamapi dek Moussa zan na mahazo ese kazani ti ahalcha lifanana ze wazonin tamna le Moussa nveina iznes katamtano yo eza tiano zan ano halakarina jodi ala 20 ans ikazama no mkono 20 ans jusqu'à 40 ans chuzani sandeki anomo no mkono 40 ans mpanankarena jusqu'à nino ana 60 ans mesmo tandrezani iznandini izbokota paketi swawi wawote mazazo na ba izam garanti fa zambo la wa 60 ans izam garanti alu zambo la fatano ala kaju zama itashiwa zafsai kama anta Moussa witenini fa alu zagani lizambula tandua zao mpanankarena natwal Allah subhanahu wa ta'ala la mpanankarena mai zantamwa le tanina mpanankarena inza batizena ndalu izanyeza kama nampula mtanana tivitanzeye kuwa izinyezele mao zantatsike dukani mazan luvalcha tinaleza natwal monopole zanwe nakapona izmislen ndani video fulani ndani video gani iz mês kama nabze tanu zembola tsimana mbadi ndani problem sikavula tindana ndana mandema mbadi iz mês kwa ina mbatsa fe bazani mbafamili mazo asa iz mês kama nampul madvad manampul yatima mês kazan tanu manampul mao mês kisna dina kaya zan asa mbafamili zan mazo asa Moussa mjira jalu Moussa mjira paukel ftonafa yala mnaza jabse 20 ans fo les amis banazoni azonza mtsatsatse izmana projet ma sambia izmana asama sambia nandef penskata tambe mangata be ya Allah ono tombuko anon na meza arena azakon miezi kizi vita kumanima na bulosa yumatiza sana zama kasitika mno amnifanu mizono za arena ya Allah afanu mizono za mal vula le krajabdi zama na kwanza ndamana una kids kwa lande 20 ans lasa Moussa lanfana fanya tona hapo kwa jiva Moussa vomeka tanwela sa mpanankarena izni ventam Allah subhanahu wa ta'ala niwesi ya Allah atanaman laza fawi 20 ans fona futwana amina tanwe mbaninda sa mpanankarena joni fanwe chan 20 ans iznefa vomeka zan liharina zitafi apela taras vomeka neno boruba nisho nambani Allah subhanahu wa ta'ala ta Moussa ya Moussa itanwa wacha mazani fudipo mtampeo kuzani fano mezina hiskaya kwa ujab zewi na hasfana kena mkana zati shima napaka zewi zinu zemezi kama nifu
izy niezaka nanampo ohatsy tsy nanampo olo 20 ans zay tamo za fanitambo eto zany fa izy toko nanampo olo zavatsy nomeko izy nomeka koa raha ohatsy nianzany Allah subhanahu wa ta'ala nanao zany tany hoe maskiny fi olo jiaby zay hoe mativady fi olo jiaby zay tsisy asa fi olo jiaby zay aty amin'ny problème izy zany Allah zany nanao cause zany tany hoe zany Allah zany tsy misakana zany zavatsy karaha zay dikazany sokafiko foana mitasa izy na ela na vina zavatsy io katika io ka Allah subhanahu wa ta'ala kaya mampianatra antsika mila mahambahatsika mahamitsika tsika hoe mety miasa atsika mety manao zavatsy maro fandanahary Allah subhanahu wa ta'ala nankaivana fahazo atsika maty fa moa vela ianao nahazo maly anao nanao karaha fanaovany tany hoe anao miezaka koa mampiasa zany Allah subhanahu wa ta'ala sanao le nahazo maly titazomiko ninakafoana dini fa zelo olo manampo olo nanahy tsy maintsy manampy izy le dini amizay hoe anao le dini anao nisy fotoana tsy nisy asa anao nisy fotoana tsy nahita tahana hoany anao nisy fotoana hoe nandalo fijanina maty fa izy nanomeno arina zay ampiaraka anao Allah subhanahu wa ta'ala ka dikazay sokafo koa zavatsy amin'ny laka ohatsy anao nanokatra zavatsy zay la Allah tsy laizy mamody izy satria anao nataony cause anao nataony tasbabu nafany arina tonga ambony kaya koa tany Allah zany anakany hoe anao cause manday olo jiaby iny bloqué koa maraha zay zay nambaraka Moussa alayhi salam kaya koa ataoko amody le hoe andray masoandro zay nomekolo ohatsy zao bibibidy zany tokony ataoko koa zany lalina le jiaby zay atsika zay nomena Allah subhanahu wa ta'ala maly atsika nomena Allah subhanahu wa ta'ala arena dikazay miezana zany mamoka atake zany fa miezaka zany no mamoka fa Allah subhanahu wa ta'ala falifala aminao ay Allah subhanahu wa ta'ala mampitoma aminao zay mahatonga filana islam nampianatra hoe misy zavatra obligatoire antsoina hoe zaka inona zaka io amin'ny 2,5% le volanao anatin'ny taona araiky tsy nikitinao zany eky nino na islam milaza hoe aleva 2,5 omezao mba afahany Allah mahavela fekoa dikazay tsy hoe nino zany tsy hoe zaka foana zany fa anao koa mahita mety miasa ny karama anao manaovana hoe amin'ny paitiny karama nakakely ty na amin'ny paitiny projet nazo ty na amin'ny paitiny asa hely nazo ty za mangala ela aminazy ty foana avoako fi sabilillah amin'ny lalany Allah subhanahu wa ta'ala fa Allah vao meka mafitombo zay barakat zay misy aminao ke ataovy j'aime zany vidéo zay apartage zany vidéo zay ay kazadina fa amana ikalay tsika mbola mitohy amin'ny fanazavana amana ikalay wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh